Ehe. Haya, na niko serious. Mundu urenda kuhika. Hebu simameni. Haya, unaona? Unafikiria ni jokes? Maito ndirenda wone, hebu simameni. Ndwire kainde mwire, maheni ni magoma. Etiguoi. Andu aya kiria meririirie. Kwanja riu murarathirwo ni mukurino. Faruthi ndirenda wone. Andu aitu ni marenda kuhika. Ni athuri gutari. Tarora nginya uyu muthako uyu ni agite no uyu. Tarora uria, we ndumonania hau online. Goko mekuhika okuhika aya ehe. Nongi ona nenda kuhika Ngai narauga sio jokes. Na nse siva ndirenda wone ehe. Uria wetagwo atia? Tabe. Mary. Uria atarenda Isaki. Togoko gutha muno we. Ndirenda wone Igongona-Ini riagerire. By the way opportunity ciukago kana tiguo. Murauga moke na haha. Moke haha. Ebu kujeni. Tuwape tu dakika moja. Ebu kujeni. Yeah? And it is very serious, ndio? Ngai. Na uhore bica njega nao. Hebu kujeni hapa. Usikawie sana, ukimhagi unamhagi kama una Ngai. Wewe ni ukuregeta kumira niki thaa ici. Hari ungi urenda kuhika? Urenda kuhika serious? Haya, ikarai haha riu. Ukai ona inyu muhike. Uko single. Haya goja. Sawa pole. Haya. Asante. Onanko ni okira kumahura mbica. Aniko arauga reke nyine ukena mbica nguthii ukuonia mwanaka wakwa ndimwire Nairobi ire. Nairobi kwina Airitu. Now this is very serious. Faruthi ndirenda wone. Na Faruthi ureke tubange mucemanio wa singles. Etiguo. Both ladies and gentlemen, macemanie kou mamingo. Orotari ukirora ri. No. This is very serious. Very serious. Huh? Ebu ona nawe Isaac nawe. Okay, tunajua event ni yako lakini na hakuna shida. Lakini saa zingine una overdo. Now, mtu wa kwanza mwenye tunajua kuna matarajio ni huyu na Gojiri. Gojiri yuka. Ako wapi triple? Kuja hapa. Andu aria ndiramenya no mahikanie hau. Na wakikwambia saa hii naweza nikakuoa. Ujue hiyo ni serious. Mtu wa kwanza ni DJ Triple. Mtu wa pili ni rafiki yangu Gojiri. Na ako serious, ati ako serious sana. Kaya lea nao. Gojiri wanasema uko sawa lakini uko serious sana. Lakini huyu sikizeni hapa sasa. Si ni vizuri niwaambie ukweli? Huyu anataka bibi lakini yako na watoto wawili. Yeye mwenyewe ako sawa? Wow. Huyu anataka bibi lakini kusema ukweli hana pesa. No, si ni yeye ameniambia niseme hivyo.
Ameniambia sasa mwenye anataka huyu naye anajua kupika, ni msafi, makeup artist. Igwa. Nails. Ni compassionate, lakini pesa kidogo hivi hana. So pesa mtatafuta. Tutawapangia mkutano moja, si ndio? Ndio mkuje huko tondu muri araihu tacoka ithuba nigetha andu aya monwo rita rimwe. Ndirenda kamera yambiririo ro hau. We kamera. Maito Nairobi andu mahikago. Sikia. Unaitwa nani? Huyu hata ni kama ameumia. Uliumia ukitafuta ama ni venye tu? Unaitwa nani mami? Maureen, na uko serious? Ona. Maureen ako hapa. Ako na jeraha kidogo. Lakini hiyo haijamzuia kutafuta nini? Naitwa Esther. Esther, unataka kuolewa kabisa? Hata aliniambia tuta home na yeye. Ngai. Hata saa hii ukimwambia twende home, amesema ako sawa. Na hivyo irogo. Sasa mami? Kwa majina ni Jane. Unataka mwenye anakaa aje? Wewe kwa mesa unaleta nini? Ati analeta upendo? Ati mapenzi ndio ako nayo kwa mesa? Wewe kuja na pesa na nyumba tukule. Wawira. Urenda kuhika? Urenda hana atia? Mudu oegai. Na hizo picha upige. Hawa wote na wapost one by one. Hapana, kama wewe ni joka, akae chini. Si ni ukweli? Wewe ukiongea tu na mimi ujue ako wapi huyu mtu wa picha? Hivi Wangare. Unataka mwenye anakaa aje? Mrefu. Tondu kai nawe. Ndio kwa hiyo arenda muraihu take. Kafirst, acha nikwambie venye umesaidia watu wengi. Sasa mami? I'm Mary. Somebody who is God-fearing. God-fearing like you? Of course. Yeah. Okay. Thank you. Kama umeokoka, hata umefikisha umri wa kuolewa, uja hapa uniambie unataka nani? Naitwa Tabs. Mtu strong kama Isaac. Handsome kama Isaac. Atia. Na anajua kupika kama Isaac. Atia. Stop hiding around the bush. Aya, twende. Sasa? Poa. Naitwa Betty. Taka bora mwenye anapumua. Atia. Patani yako rone arahihia. Wagware. Ewe nawe. Goja usikie maneno. Jatako wajiko. Provided you are breathing. Atia. Dakwera isi character development iria maguthetwo na guku. Marauga okiria mwathani ukuhe ndi sawa. Uja na huku all the way from Kitui. Wana guku. Ni Meru. Hello, naitwa Whitney. God-fearing, handsome, tall, dark, zote. God-fearing, handsome, tall, dark. Nitakupatia Cresol.
Ana guku unjire no wakuragire ngoro. Goka na haha akiandu Ngai mahike. Judy. Ule tu msafi because I like cleanness. Okay. Kikuwa tu msafi uko sawa. Okay. Mimi naitwa Joy Wawelo. I'm from Mulanga. Owothe. Sawa. Owothe ni wega mundu go specify kana tiguo. Kwa jana ni wa kanitha itu. Urenda o. Okay, I'm Eunice, but in Facebook I'm Maseri Ndongo. Oria ndirenda ni uria Ngai ekuhe mundu caring and responsible man. Oyo no ahike mbere yanyu inyuothe. Ungeigua aria ahiku magikwira anajielewa. Aya. Where are maitu? Praise God. Mimi naitwa Pauline, lakini kwa mtandao najulikana kama Blessed Overcomer Pauline. Mimi tall, dark and handsome, caring, transparent, and above all, akwe msafi na anapenda Mungu kama mimi. Huko hika mami. Acira no kau. Okay, uria mwari nake mwatiganire niki nigetha wethe ungi. Aya. Murega inyuothe. Ningenda mundu mwitigiri Ngai. We etigira Ngai ri. Andu nakiuga witagwo atia? Zetagwo Naomi Facebook, zetagwo Naomi Mwerege. Na ukigua kinya mundu rakuhe ritwa ria Facebook. We rorera online. Gira hau. Gira inbox. We moiguithania ri. Na ici mbica citikarare. Undomire arume othe mukampu gwakwa thaa cigana. Kuma thaa 4 ni go post. Kwa page. Na iko na 1 million followers. Waga mundu hau umenye ndwari ukahika. Umenye baru ciaku cia nyuirwo thubu tene. Sasa urenda kuhika piu. We serious? Wina kana? Ni. Wow, toigana? Kamwe. Almost 7 years. Wow. Urenda atia? Mundu hana wega, mundu responsible. Okay tu. Okay tu. Twambia wa Neil kanona ke no akorwo na twake tu join. Gojiri. Ebu enda usalimiane na Gojiri alafu mbadilishane namba. Piga hiyo picha, hii imeenda. Aya, ni serious. Tuaendagi haraka hivyo. Unamjua ako na tuwili na wewe uko na kamoja. Wacha nimwambie kwenye atanipata. Gladys Wanjiro kila mahali. Sawa. Pesa wa Gojiri? Haya, Isaac nataka uone venye umesaidia watu wengi. Murega. Njitagwo Lucy Njoki, ningenda mundu ina kio tondu na ninde na kio, ndi kio twethe hamwe no kono mukurinu. Atia. Kwenda. Ana mukurinu ngegoko hihi. Asanteni sana. Airitu aya itu matondu ni athaka. Na ni arathime. Ithu tukumahoera Ngai. Ngai amahe mĩciĩ. Matikacemania na andu akumatikira advantage. Ngai atume macemanie na andu mangiaka mĩciĩ nao. Kana itiguo? Na nĩngwenda kuuga korwo Batimayo ndeyaririe angiakuire gitumumu. Aya tondu ni maria. Ngai arotuma tu macemanie. Na inyuĩ kwambĩrĩria thaa ici mũhingũre maitho. Werwo hae tiga utindo kiuga giki kire ndoko njiko uri ungianjikire. Murocemania na Ngai maundu-ini manyu. Murothie na muhike. Asanteni. Mahurire irohero wega.
Na inyuĩ arĩa hiku menyererai mĩciĩ yanyu. Oni muona mabiũ biũ na gũkũ nja ti kwega. Santi. Now, ndĩrenda twĩke kaũndũ kahũthũ mũno tũtanarenga keki ya mbere. Ondo mũtungatĩri rĩu nĩwona, mũtungatĩri no nginya ũrĩhoera nginya aya marenda kũhika. Ugai. Nake ũrĩa wĩ hakuhĩ na dirisha mane amehingũre. Tutigagĩkue nĩ ũrugarĩ. Etiguo hii. Hebu fungua tu. Kama uko karibu tu na dirisha wewe ifungue. Isaac. Gwĩkaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo gwĩkaga ũguo. Barothi. Mũndũ ũyũ wa Ngai nĩ tũĩ atĩ nĩ akoretwo agĩka maũndũ ma beauty. Etiguo hii. Ndiramwĩrire atĩrĩrĩ. Ndĩrerire Isaac atĩrĩrĩ. Ngai amũteithie agĩe na handũ hake. Atiga gũtuĩka mobile. Handũ mũrĩ mũkoraga. Ũguo nĩ wega andũ a Ngai. Athi akombore kanyũmba. Ona no gekagwo services ingĩ ona iria we utekaga. Ta rĩu mũndũ haha ũĩ salon. Ĩtĩ ndagũkĩheo wĩra nĩ Isaac. Yeah? Angĩkombora kanyũmba rĩ. Ambĩrĩrie wĩra rĩ. Mũndũ ũyũ rĩ githĩ mũtũrĩre wake ndũkũrũgama. Na nĩkĩo niĩ ndĩrenda kũmwĩhoya arata akwa tondũ mwĩ gũkũ. Ona ũmũthĩ nĩ tũkwambĩrĩria thabarĩ ya kũiga wĩra ũcio. Ondo tu tugiria atĩrĩrĩ barothi. Mũndũ witũ aumĩra nĩ eka atĩa? So wale wanaume wote ambao wako hapa hebu simameni. Athuri othe anake athuri rugamai. Tuwapigie makofi mazuri. Na mũke na haha mbere. Ukai na haha. Tuwapigie makofi mazuri hadi wafike hapa. Karora athuri othe Paxson ini athuri othe. Na inyuĩ single mũkĩ